udah lama nggak bertemu ibu tapi Iwan senyum terus itu gimana ini kuncinya? Iyalah, biar di luar senyum tapi dalam hati sakit juga. Sob nggak mau jumpa sama keluarga. Iwan, coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang Iwan. Ke belakang. Ya. Ke belakang Iwan. ماما يا أول حياتي وحمد ماما يا ماما اللي كتر خيرها وخيرها في دنيا سامحي كل ماما نقول لك يا ماما لا آخر يوم صافي ماما لا